Evo ovdje imamo kolekciju karata, anđelski tarot. Sastoji se od 44 karata, gdje vam anđeli šalju poruke iz samoga neba. Anđelske poruke, karte za proricanje. Što vam poručuju vaši anđeli? Sad ću vam ja reći što vam poručuju. Kako se gata s njima? Isto kao i sa drugima. Promiješate malo ih više zamiješate i onda date nekoj budali čovjeku da uzme kartu. On uzme kartu, evo na primjer ovu, Merlina, neki Merlin kao čarobnjak, i misli da se ta poruka odnosi na njega, ali ne, ta poruka se ne odnosi na njega, to su karte koje se moraju složiti na drugčiji način. Oni se trebaju slagati ovako. U tarot kartama vidimo razne anđele koje su žene. Među anđelima nije bilo žena, zato ćemo sve žene koje su ovdje izbaciti iz karata. Pogledajte ovu, na primjer. Chantal, dobro da nije Sotona. I sada izbacujemo sve žene. Evo, ovo nije žena, ovo je Isaja. Ovo je neki prorok, tako da ćemo njega staviti s ove strane. Akaša, to je žena, ali jedina žena koja mi je važna od ovih karata, pa ću je sačuvati. Ariela, to je neka karta na kojoj se ne vidi lice, ni muško, ni žensko, pa ću je staviti isto među ove karte. Anđeo mistike, konj. Arhanđeo Mihael, on je iz Biblije, stavit ćemo ga među prave karte. Arhanđeo Gabriel, Rafael, Indrijela, ovdje Omega. Omega je zadnje slovo, ovdje predstavlja konj, njega ćemo tu staviti. Anđel strpljivosti, dostojanstva, Zana. Dobro da nije ona što pjeva Zana. Opal, anđel utihe, plavi anđel, sve lažni anđeli, njih sve ih diskvalificiramo. Serafina, Serena, Šanti, anđel Uriel, pravi anđel, on ostaje među kartama. Daniel, prorok, ostaje među kartama. Sonja, Astara, Maja, Celesta, dobro da nije Starleta. Ivona, anđel Želja, Adriana, to sve odbacimo, ali Merlinu ćemo sačuvati jer je isto posebna karta. I gledajte šta nam sada ostaje. Od 44 karata koliko smo imali izbor, kad smo bacili ovo New Age smeće, ostaje su nam prave karte. Sad ćemo ih poređati. Daniel, prorok koji je prorekao i samo otkrivenje. Mihael, ovaj koji se bori na strani Boga i on je najjači Božji vojnik. Gabriel najavio Isusov dolazak. Uriel, i tu ćemo Rafaela staviti. Omega, pošto je Omega zadnja, ide na kraj. Anđel mistike, neki konj tu. Ariela, Akaša, nju ćemo staviti na početak. Izaja, i pogledajte šta smo sad dobili. Ovo treba ovako pomiješati da se malo bolje poklapa. I šta smo dobili? Samo prave karte. A to su Akaša, Daniel, Arhanđeo Mihael, Arhanđeo Gabriel, Arhanđeo Uriel, Arhanđeo Rafael, anđeo mistike, Ariela, Izaja, Omega i ova Merlina, prva karta koju sam izvukao. To je to, to vam je anđelski tarot za početnike. Ove karte bacite u smeće, a s ovima radite. Samo pravi anđeli vam mogu slati poruke. To je to. Vidimo se u idućem videu.